abakorerabushake na komisiyo y'amatora muri Tunisiya barabarura amajwi yavuye mu itora rya perezida. Naho muri Algeria perezida w'agateganyo yatangaje ko itora rya perezida rizaba ku itariki 12 ukwezi kwa 12 mu gihe hari imyigaragambyo isaba ko itora ryigizwe inyuma kuzageza abandi bayobozi basezeye ku mirimo. Umurambo wa Robert Mugabe wahoze ari perezida wa Zimbabwe wageze mu mudugudu wabo ku ivuko kugira ngo bawusezereho. Hari imyiteguro yo kurushyingura mu gihe kigera hafi ku kwezi kumwe. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yasabye kwihangana mu ruzinduko yagize ku cyumweru ubwo yabonanaga n'abayobozi babo mu bwoko bw'aba Kaficho barimo gukora ibishoboka ngo akarere kabo kitandukanye. Muri Afurika y'Epfo ho Siya Berurera Kosomani impirimbanyi akaba anatera ibiti yari umwe mu bantu 20 birutse marathon mu mujyi wa Cape Town bagerageza gukangurira abantu ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe.